Siyempre, sobra ako lungkot. Aliwa mo ya ako nung aliwa rin ng kabarangay mi na mamasa kaya. Totoo na yan, igapitan, mapanyaup yan tao, wali mo kining barangay Lakyos, nung alaliwang lugar, ali mo kining bayan ng Arayat. Kaya, ingaws dapat kaya kakampi ng naapi. Inipisag ng Ivan Lumbang, anang nalakyos Arayat Barangay Captain Norberto Mel Lumbang, keng pamitalamitan na ng CLTV 36 News Iting Lunes a 12 ni Agosto, impormerong aldoning burol ning kayang tatang. Pemarel dereng pakilalang sospek Capmel, kilob na mismo ning Barangay Hall, akatulid na naman ning covered court, anya mong bengi na ni Domingo, August 11. Itang pakbo talagang masigan, ring players, ring manal baking covered court, talagang milay la rin. Huling may takutan na rin ang sounds na nitang baril. Siyempre, niya muna, may banamo itang pagkurok ka na mumuna linog yung isip mo na pakbong yung baril kasi balutan naman na yung baril pa siya tugi-tugi mataya. Inisip ni kagad na i-captain na Pemarel de Mata. Baya palinog kay politika, may kilala yan timong founder na ng revolusyonaryong gerilya ng Arayat Capmel. Ing manyaup na kanu karing mga grabyado at pakakalulo, ing meging inspirasyon kang Ivan, banluban mo naman ni pamanungkulan. Siyempre bilang mentor kay puy daddy ko na ang puy mother ko na yung SB po kining Arayat. Ila po yung maging inspirasyon ko po kasalukuyan tamo kong kagawad. Ila po yung inspirasyon ko na banta mas dakal pa po sopa na tao kini pong baryo, alim mo po kining baryo nung kini pong kabuuan na nung nano pong pwedeng isaw po karela. Kaya biglang pangawala ng Capmel, masadyaya kano'y Ivan na balahosing nano mga umpisanin kayang tatang. Nung nano pong sinimula na pong Cap, ituloy mi po. Dakalya po pangarap kini pong baryo Lakyos. Alim mo po kini baryo Lakyos nun kini pong Balen Arayat. Totoo naman po yan, yapin po yung idol da po kini Arayat. Yapin po yung pag-asa ng bayan. Yapin po talaga yung tunay kakampi ng naapi. Nung tatakot man po, wala po dapat katakutan kasi totoo po yan, nalanagay man pong kapate. O tumakot kayo po nung alanagay man pong gewang marok. Maragulyang kawalan para king Balen. Ini naman na nga sabi ng Councilor Ronald Venasquez king pangawalan ng Capmel. Minunan na ng Pisyag Venasquez kayang kapagnasan at tagal mayor king 2025 elections at i-Capmel sanin kayang maging Vice Alcalde. Since po kasi 1994 kanita, dati na pong manungkulan bilang barangay captain, may giya pong ABC barangay captain Ketty Balen Arayat. At noong 2004 po, tinagalya pong mayor mo naman. Nakakit ko po itang malasakit na karang kabalen, may karang kabarangay na ita pong malasakit na karang kabarangay na pwede na pong i-adapt po kayang balen mi. At balok po makasawap yung maragul. Panwala na kanong Venasquez, posibleng politika yung sangkana ning brutala pangamate na ning kapitan. Mapalyari po kasi may declare pong tagal bilang vice mayor, kaya beke po. So siguro po may atong yapon dahilan ito. Kaya po yan may pas lang niya pong katamong kapitan Ketty Barangay Lakyos. Kaya po sigurong pamag-declare na para tagal pong vice mayor. Sumangit na nini, makasadyaya pa mo rin kano'y Venasquez sa ibalaos ng karilang kapagnasan para king Balen ng Arayat. Ituloy mi po nung nana po itang pangarap na kayang Balen Arayat. At suya po yung asawa na kaya bayan kaya pong konsyal Ketty Balen Arayat at yung anak na po, may nga pong barangay Gagawad. Nung nana po itang pangarap na kaya Balen Arayat, ipagpatuloy mi po na kami pong kayabayan. Yakopin kaya kayong talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen.